Dober, mislim, da je kar kaj psov več kot lansko leto. Seveda bi pričakovali še več v bistvu, ne, ker mi smo tako veseli, ko vidimo ex-azilanta na pikniku, ker vemo, da je pač njegovo življenje v redu. Tako da s tradicijo sigurno nadaljujemo, upam, da se imamo fajn. Vsi so malo sramežljivi, nič noče tekmovati, lastniki po moje, ne psi bi že šli, ampak drugače v redu. Ciao musico, si sveti. Ciao. Modo e hanno detto Andrea che sempre questo signore gli dice, no, che ti hanno salvato, non so perché. Quanto tempo ya? Un anno o 3 ecco, sì, scelgo. Le faccio il tuo ritmo, se lei Vai. Ma sei un cane strano. Lukica, smo jo lovili več kot 3 mesece v Luki. In pol en modelov se je zaupala in jo je uspel ujeti in smo jo zelo kmalu oddali. Očitno zelo dobro, ker je pri nas. Da, parosločki, poglej. Najlepše, kot Vedi, dej ciao ciao. Ciao ciao. Vedi, dej ciao ciao. Ciao Miriam. Ciao. Zdržana od tebe. A ja, jaz sem Nuber Čulet, kaj si mi slikal? Eko, delo iste avtorice. To je? Mirjam Medica iz Trsta, naša podpornica, posvojiteljca, donatorka. Fajn. Zakaj je na pikniku? Zato, ker ne more biti doma, ker je treba hraniti vsake 2 uri, ker je še mikana. In zato se je pridružila na pikniku nam. Je res, Miška? Ja, se dobro. Eko. Pazi, Miro. Kasper. Ja. Juri, je rekla, tetica sem plačala, pa je rekla, da imajo še eno tako. Leksi. V azilu. Storica. Vedi. Nonna ti è nalakirala notte. Porca